Dođi ovdje jedan pa ćeš nam, tu dođi držati. Da ne ode tamo, uprite ovdje. Da ne pobegne. Hopka! Ajde, će mi Hopka! Hopla! Ajde! Nazaj, nazaj! Dobro, dobro, doći ona, ajde. Nazaj! U Makedoniji sam radio u neka fabrika za emaljirano posuđe, ali ta fabrika je otišla pod stečaj. Onda sam radio u neka druga fabrika, tekstilna industrija je bilo to, posle toga u građevini, pa tek posle došao u Sloveniju. Imam ženu i dvoje dece, ćerko i sina. Obe dvoje imaju završeno fakultet. Ja sam došao tu da zaradim neki dinar malo koliko da mogu da pomognem njima za školovanje i tako. Ja sam došao u 96. godina i isto 96. godine mi je tu. Zajedno smo mi došli tu u Sloveniju. Koliko ke zaработиш pare, ako zaработиш 1000 evra, pola na žena, pola mene. Ako imaš dosta pare, ke uzmeš auto, ke preneseš za Makedoniju i ke si ideš sa žena, sa familija, ideš na more, tamo za Dojran. A znaš li da plivaš? Ili do kolejanta? Znam da plivam. To je to. Ajmo, imamo razgovor. Me zalla me cement. Armatura e ke qitë? Po, E, qashtu. A ke prej kurbanin? po, Bravo. Sa thas ti ka hongë? 250. Sa kamiona zau? Non, Sa me sa keni në shpijen? non në rejt. Bravo. Inshallah gëzën me pas me familje. Inshallah, fejnë, ne. Që? Situata mirë në Kosovë. Qysh ki kalu të shpija? Mirë, A ke vynë e sena, bonën e punë të meqme? ka pak. Na, e që. Ajde, probaj sad. Evo, ti odmah stavi tu. Tako. Sve malo veće. U Makedoniji sam radio sve. Radio sam i kao vozača, 5 let sam radio, imao sam moje vozilo. U trgovinu sam radio, pred raspada Jugoslavije, to smo vozili paprike, paradajz u Beogradu, tamo smo prodavali. 82. sam počeo da radim u fabriki za stolici i mase. Tamo sam radio 15-16 godina kao majstor. I tako je, kad je išlo po stečaj, 2 godine sam bio pod burza, pod zavod i 2007. godine sam došao tu u Sloveniju. 1200 km je daleko i skupo je i ne isplata da idemo za Makedoniju kući. Do Novog godina nećemo se vidjeti. Šta ćeš, moraš da izdržiš i na lošo i na dobro.
nije baš isto. Da si kod kuće i da ideš u stranstvo da radiš, recimo Nemačka, Švicarska, Slovenija, nije baš isto. Nisam tačno u Banja Luke, okoli Banja Luke. Doboj. 6 let sam u Sloveniji. Raz posla dolazi. Više radi dinarja nego radi posla. Pošto nema u Bosni dinarja. Probudim se u 5, pijem kafu, grem na autobus u 6, pridem na delo u pola 7, od 7 delam do 3. Od 4 grem odatle, dođem u 5 u Maribor. Tuširanje, spavanje. Nema vremena nići.